anto beto ande boira mero ina thina ntuko ndathio lonka akachio kwina mathina maingi muno oweto kethira antu inya kiraro kiongo batena kio na twina lindas baritene thai lakini batemenya mantu ya jau. Iji ni miario ya oro kumenyeka Eunice Kalingo Gitonga uria withiritwo akithiuruka Meru County yonthe na guchwa ana baba ni kenda kabaike cukuru iji cia utea. Arito nkuruki ya Ngirigiri barikitie gukinya college ya Karumo TTI riri nene yatigania athwana mwakene juju. Meru County yonthe mbombete wikiana skuru Ngirigiri na mana ya thatu na inya na arua tukuya bangi lakini ethabu riu ndawira irira ndirerwe oro ni arimu bambirana baku bokinya Ngirigiri na mana thatu na nakosiera watara kwiba utara yonto ya land survey imiaka thatu diploma kwiba utara county diploma miaka thatu kwiba utara automotive engineering miaka ele kwiba utara air dressing miaka ele kwiba utara utara catering miaka ele na mwana akarirwa miaka yonthe mwanka aumbe kuthiria. Kalingo augite itite ngugiji na iria gwiritwe na iria getagita na mbere kumirita nikenda ana baba bakethurwa bakiona antu akuthoma na bombe kuona kozi yao ya kujitegemea bubungwa kuma rutene rurwa Meru. Onire muciari ndikugwirwa muno ikwithira injukiritwe mwana okwa etete skuru na inya thai getete na mbasi ire wao ngwitikia kabakuritie kabetete na inguga inya ibwega ikwithira mwecimi wana ndirari ndikurira nji wa ciafi ende mukono ya Eunice iyo mbombethetie kombo kinya Karumo kenda mbwithia beauty therapy aito oni ndenda kuitana mante ya njara kenda mbithira ndi self employed anka wibo ya sana ikwithira kinya ciari baracetie fi ende thaibe na kuwirwo kunene aya kinya ngarama nene gutire thirikari ni turomerete. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigo ni ya Igembe Maua.